Nina benkeshana kamenzi yadla umlaza ngameva kanibingelela namhlanje ebusuku sengithe ake ngithathe leli thuba ngiyengenzeke noma ngithi ngiqophele video ngifuna ukuzokhuluma ngento eyayidida abantu abaningi esengiyibonile ngifisa ukuthi abanye abantu beyazi kakhulu okuyiyona yiphinto yalezi phambano emajazini eziyayizibheke phansi umuntu omningi uyayemangala umuntu uthi kungani ijazi lalo yamuntu isiphambano sakhona sibheke phansi ezabanye ibheke phezulu abanye beze bekhulume amampunge beze bekhuluma amampunge bethi lezo phambano zisuke zishuthu umoya omnyama imoya yasathana imoya kanjani okuyiphuthe elikhulu lelo bafowethu la emoyeni kunezinto esingamele ukuthi siyiqagele ukuthi ifuna ukuthi siyijulele ngokumoya ukuze sizokwazi ukuyi-understand ukuthi izizime kanjani. So siyazi ukuthi esikhathini sakudala abantu abadala omkhulu bethu okhokho nokhokhokazi bethu abanye babengayazi inkolo noma babengasazi isimo sokuthandaza sokuthi uma uthandaza mnobhuqi ngadolo ucimeze uvala amehlo ukhuleke babengakwazi lokho kodwa kwaba yinto yasihamba iya-introducewa kubo ukuhamba kwesikhathi noma ukuhamba kokuguquka kwesikhathi ukuthi kukhona umthandazo noma namhlanje siwazi ukuthi kukhona umthandazo ukuthi kumele siguqe ngedolo sivala amehlo sikhuleke bona ogogo bethu babazi ukuthi kukhona ukuthemeleza ukukhuluma nokuthemeleza nokushisa impepho babazi lokho ukuthi izinto ezisetshenziswayo njengama-Afrika njengabakwantu babazi ukuthi kukhona nokuthemeleza bevele bekhulume nethongo bebika becela mhlawumbe ngaba kudlulisa isimo kanjalo kodwa njoba ngisho ukuthi kwahanjwa kwase ku-introducewa ukuthandaza kubo ukuthi kumele becimezele siyazi uma uzolandisela kahle isiphambano eqinisweni lakhona uma uzolandisela bathi sihambelana nento akasikho lapho bafuna sithi bengifuna ukukhuluma lokho so ukuthinta ungaze ngithi mina kuthinta inkolo noma kusathinta ukuthandaza kakhulu vele ngoba nakho phela umuntu uthandaza siyazi ukuthi umuntu osondayo esikhathini samanje so abanye bomkhulu bethu ngalesa sikhathi azange basamukela lesimo sokuthi kukhona ukuthandaza azange besamukele kahle impilo zabo noma ngithi nasenhlizweni zabo baze bandlule emhlabeni bengasamukelanga if uzokwazi iyayithiwa abakwaZulu banenhliziyo ezikhulu kakhulu abanye kangokuthi baze bandlule emhlabeni vele bengazange besamukela lesi simo so lokho kwase kufika ukuthinta phi na kwase kufika ukuthinta ekuthini uma ngabe sebefika kulezwe likamoya befica ukuthi ukuthandaza kuya-exista kukhona kuyinto ekhona kwase kuphoqa ukuthi uma bebuya kithi emhlabeni thina abantu benyama bebuya bezodlozombela noma bebuya ngesimo sokuthunywa kwase kuphoqa ukuthi bebuye lesi simo sokuthi sesiyazi ukuthi kukhona ukukhuleka kodwa thina ngoba sahamba singakwamukelanga emhlabeni namanje sifuna ukuthi lezi phambano zethu zibheke phansi okusho ukuthi isign yokuthi thina azange sikwamukele ukukhuleka sisaphila so babuya lesimbo so umuntu isikhathi esiningi osuke enalelo jazi lesiphambano esibheke phansi kuyaye kube kwesinye isikhathi iy'nkomba zokuthi kunethongo elingazange lisamukele lesimo sokukhuleka lisaphila emhlabeni selisezweni lakamoya so lesi siphambano siyaye sirepresent lelo thongo ukuthi libuyile lazofuna umsebenzi phezu kwakhe kodwa lithe malifika ezweni lakamoya laselifika lesithola lesi simo ukuthi kukhona into esayithiya ukukhuleka noma ukuthandaza so abantu abayeke ukuthi bekhulume ngalezi phambano bethi iphambano zobumnyama mhlawumbe eziphikisana nanani ezibheke phansi akunjalo bafowethu isimo samathongo lesuke siviza ukuthi asizange lento sayamukela sisaphila and manje sesiphezweni lakamoya kodwa sesiyificele ingakho sesibuya sesizokhombisa uphawu abantu abadala bafowethu njengoba bengasekho bakhuluma kakhulu ngey'mpawu noma ngithi ama-signs iyona nto abakhuluma ngayo kakhulu nomuntu ophilayo ukuze bekwazi ukuthi noma ukuze sikwazi ukuthi sithole ama-message avelwa kubo ukuthi ingakho kubaluleke ukuthi wena uwumuntu uqonde ithonga lakho uliqonde idlozi lakho ukuthi uma ngabe liveza le sign leli lisuke lisho ukuthini ungavele uthathe ngamehla asemhlabeni okwathi umkhulu ngelinye ilanga mayekhuluma wathi ezinye izinto akumele sitshelwe ngabantu kufuna ukuthi siyifile thina emzimbeni ukuthi kwenzakalani njengamanje so okusho lokho funda ithongo lakho ukuthi malikhuluma kanje lisho ukuthini ungezwa ngomuntu ukuthi ithongo lakho lithini yebo phela usuyozwa ngabo because kukhona ukuhlola kukhona inini kodwa zifunda ukuthi wena elakho ithongo uyalazi ukuthi manje ngabe selikhuluma kanje lisho ukuthini then from lapho endleleni uzoyibona uyaphambili ndawo mkhulu ngiyabonga.